Welcome to Homestay Rumah Margarita. Selamat datang Rumah Margarita Kerangan Buloh, Julau. Homestay Rumah Margarita Kerangan Buloh, Julau, Serikay, Sarawak. Alright guys, kita sedang berada di Homestay Rumah Margarita di Kerangan Buloh, Julau, Serikay. So kita akan santai-santai ke Homestay Rumah Margarita di Kerangan Buloh, Julau. Alright guys, so stay tune untuk seterusnya nanti. In 200 meters, your destination will be on the right. Destination. Simon's Country Home. Kerangan Buloh. Yang mana nih? Kamu tahu informasi pelancong. Kita sampai di Kerangan Buloh Homestay. Right. Kita baru sampai di Kerangan Buloh, ke Rumah Margarita di Kerangan Buloh, Julau. Right. Dia ada homestay di sini, rumah panjang ni ada homestay. Ini dia. Program pengembangan penginapan inap desa homestay Rumah Margarita Kerangan Buloh. Okay. Balai Julau, jadi nyak lecture si dah belakangnya. Welcome to Julau. Ya. Ada siko ke lecture lagi dah kai lah nyak siko. Okay. Lecture si dah. Right.
Sound check dulu. Okay, thank you, Melissa. Welcome. Okay, thank you, Melissa. Yang lagu, I think you udah punya laras, right? For this program. Coordinator. Yeah, coordinator. Right, so afternoon, not yet. So selamat tengah hari lah. Very good afternoon, everybody. Shalom. Shalom. Okay. Pada mulanya Melissa and Father Michael. Course saya tentang program ini. Right, so I say no better. Alright. Now, before saya teruskan dengan ceramah saya, I just want to share siapa saya sebenarnya, so that everybody, walaupun dari Julau, mungkin dia tak mengenal saya lagi-lagi, sudah ada tahu, dan right, sudah kenal yang bisa berbagi bersama untuk program gereja. Okay, so first of all, saya ialah pesara National YD yang pesara. Tapi I have to do my part juga sana. Nanti pada Michael dengan Melissa nanti cari saya kalau saya tak. So maybe lebih kurang 20 minit saya ambil masa lebih dulu, right? So bagi pelajar UPS, hopefully we pray for the good faith untuk semua berjaya dalam semua whatever undertaking yang kita lalui lah. Right? Itu yang news di Gereja Julau. Thank you karena masih lagi percaya pada saya, masih bapak saya. So hopefully lepas ini siapa yang nak ikut nanti pergi Longsat, ada lagi program sama pada Ivan pergi ke Longsat. Pilgrimage, bukan pilgrimage, fellowship. Right? Fellowship ke Longsat. So kita tunggu sajalah mereka bermalu kita. Jadi from UTS kalau ada yang berminat, kalau ada cuti pada tu boleh ikut kita. Right? So all the programs kalau nak lihat saya ada simpan di dalam, bukan nak promote lah, di dalam YouTube channel saya, Jeffrey Official. All the programs, the youth program, gereja program ada di dalam YouTube. Even this one, but I have to edit this one first. Sebab kita tak mahu dia ada menanggal kita gereja. So I will upload later on in my YouTube, Jeffrey Official. Yang Melissa dia ada channel saya di sama dengan ada channel. You can see inside that, right? You can watch. I just came back from Balik, SMK Balik. Saya pergi food di sana, SMK Balik. A very nice food. Jauh di Bulu, SMK Balik. Right? Kalau ada program pergi sana macam-macam. Nice food di pedalaman. Right, Melissa? Thank you, Melissa. Sebab sudah mengambil bawa saya ke ni. And thank you, Youth Julau. Kita kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Nama Anak, Roh Kudus. Amin. You don't mind, I put this one inside my YouTube channel later on. I put this one all inside my channel. Okay, guys, we are having the sword with the UTS students. Yeah, UTS students having slot in Rantau Kerangan Buloh, Julau. Alright. Okay, help yourself. Enjoy your meal. Makan kenyang-kenyang.
Okay. Okay. Nah. Peace, no war. Thank you for the YouTube, guys. Okay, guys. Watermelon nasa tamikay. Kerangan Buloh Homestay. Sungai Julau. Hai. Dia pun semat lah aku ada please kau. Okay. Siapa nama? Nuni. Okay. Wait, no. Okay guys, so beginilah homestay di Kerangan Buloh Julau, Tiun. Begitulah tadi program bersama UTS dan Gereja Julau yang telah menjemput saya berkongsi ceramah pada tengah hari tadi. Dan program itu telah dilaksanakan, telah dijalankan di Homestay Kerangan Buloh Julau. Terima kasih atas jemputan dan jangan lupa juga untuk subscribe, share and follow channel saya. Terima kasih semua.